Julai bare bakaksini dakai sura kamiwo TIPRA Mothani Khoroknwi Adong Molindro Riyangbai Shemol Riyang Phong Achiri Rabar Rawi Nogo Kifli Tongmani Jorawo Asomsa Bike Lahar Patikha Belekina Shak Dukhomani Pula Shandir Bazar Bakaksre Sakham Nogo Talangi Thanga Piaba Shak Belai Chut Klajak Delajak Nogoi Yaglo Jibi Sakham Nogo Refer Klairkha Boro Khoroknwi Koktuma Mane Thangi Shogikya TIPRA Mothani YTFGH Jiten Tripura Central Vice President Shukendo De Burma Media Coordinator Nitis Riyang Akosong Dini TIPRA Mothani Sengkrak Khoroknwi Kaphok Morendro Riyang bai Samol Riyang Dini Phung Sri Rabar Tumun Nogo Kipipro Bike accident Salamani Bike accident Salamani Poro Kwlaikha Kalaimani Poro Kisa Poro Rok Haimyangmani Pore Borokno Shantibajar Hospital Klamani Pore or Naiwikha Jibigo Oke Jibigo Khai Jengtago Naiwikha Nathemani Pore Kok Samani Borok conditionnya office stable no Sakham tin thana hinai mokol ni Chandra Kongkha te kaisangka buaga ongka dapteina hamnai borok ni kamike Julai bari rago kaisa musungka bisinga khoroksa bureibo aba haikeno aro je kalajabo bureike ani bureike nai 28 ko simailni Kanchan Choran na agebo Naiwikha dini te waisa bana thangoi visit khaika doctor baba saka bo ageni condition botre khai bo imongoi dogo Norak ni mungkin takut. Ini harus sosok kaisok beca. Jeng kira kaisok beca ini YTFni Central Vice President Shukendo. Ini kaisok beca ini media in charge Nitis. Juga anu takut. Tarpore ke dabo ya raka jeng 4-5 jana kaisok ini Mothani.